Badan Kupar Sumeru Bade UMDC Badan Ka Umsning Constituency baru hukum executive member ka Kasils Autonomous District Council ulai jengaro uba HS Cela CEM barim ka KHDC kumunoelam ubat tebet hak pada ka jinstan jung ubat terikam ulala ban penio jaka na kantramente ka jaka terikam jung ka council hamokarwat Southwest Kasils District kan da pelut pisah bat ka balala aruban penio yang ka jinte jung ka KHDC mokarwat branch halait lausang mokarwat haba kren cekila patai kubor hamokarwat Badan Kupar hagwai pat kaliang ulakan no CEM barim ka KHDC badan milar basayamoy halo ka jingti jaka ka KHDC chipos na mensyua hamokarwat hari hadu menta ka council kampala setia ban kamtrai ya ketika jaka Badan Kupar Sumer ulapan pauru ka jing semelengo habakat ka council ka tijaka kamdon pat kikot kisla kiban bu renti ikat kum ka jingti jaka hari kadantang ka jingan soy kerteng balatit basiu ka pisah ka balakot hadu lai posan lak arposan hajar lai potingka Karbaya kaying kepada tanah terikam jong council mokorot branch kali yang pas cakui pat ke jaka. Ya, apa yang mana juga sih semua kuat dari halor ke FIR ke kontra FIR di bang ada semua halor ke penduduk maklai berhenti ke jaka juga council ke mokorot branch. Jadi kali kedua macam kesam. Ini kami golong hadir bah election MP. Kabagi la kersan kabai baden ya kuno ya alai syira jing kapamsa anta maga jingker hok jingi ba jingi je beliau dia ngam bala dei ba jat ma ba ba to iam lo siam baden kersa nanti beri kam ki ba kaba polo siam baden di hak jinga election san na pen phainya long ba ngong ko baden kai kata jingi je beliau pi ben sai na mamas man pi Kamu ping umsia melupor, wan simti umsia melupor, sama ada kersa, terminate di kasur, kiba kiyo tolak senaja, menjomot, orang lelaki ini saya bendriu, pilih ben, nok permanen di kasur staff. Nabu sekali, marong biyong ini yang bangun dan gaman permang, mangsimnya bakla, mangkam permang beli, dengan perkembangan ada orang suppose dan mencuat. Lalu bakalan ada place appropriate ya kamu di council bisa di council sebab bila tiada jaga lain besar lah harus jalan mereka hadu minta council suppose nem melak kamu try kalau besar egai bisa jadi baik bah dia orang abu kita hangan kami nanti baik bah dan saya ya gini kan ini kayak geli kerja apa lah di campaign election campaign dengan community by clarification kami memang by file FIR dengan Port Sada Police Station kau pernah ada dengan section 499 kawan section 49 kalau ada non-correctional offence kami dengan FIR ada simple complaint melawan register case ini kami bahagian akan jelang bah Smith yang bangla file FIR ketahui dalam kelan dia keikapan mengaban counter yang mengai FIR badan kalau mereka kemudian akan coba jelang sebab nyotarik April kami kemudian lokal tak sisa ya kaji long cuma ban ngaban sih ngaban option away ban kesana ke bangakam bangakran ke election kadai kemudian bersumi situr jangan kadai ru bagi sakit sekarang ada di kota Islam dia boleh tak ala counter FIR Ondang la kontra FIR, ngawah di detail di council ngalayo di info kaba, ngalapan di detail di council, kayak kaba dan detail di council tentang kesildi, kaba la execute, dah badan report sisa, badan lipster, asak dari sailang secretary di council, joint secretary di menteri senong yang jakram, lasak hilang, lalu kesildi, coba rasio. Lain besar nak pasal jalan kah asalnya badan dia jadi kali ulang balik ulang kamu harus ulang dia mesti lagi sebab dia apa layak jadi FIR ayo jadi dia buat council dan tentang kasih kembali mau baku menurut rekam kemudian kata ke proper kemudian kita ke proper procedure bandai kawai kerja kemudian ke fileable nalar kali di Police Council hasilnya sih nak panen itu nak ada itu kayak record kepada council tentang kesil badan. Di kemudian ke profile, kemudian ke separate file kebatik jaga for belong si yang badan naik badan itu lindo.
Dia kayak kalau interesting mentah, awak punya na police council ngalap bahkan ke ajing dia jaga aku makorban polisi siam ada kani lo dan kani lang nama ya ada country polisi ada country lo pensingan nilai ID CID marah kajing dan kajing penuh nasi itu bisa personal tax napo Nongstone branch napo branch baranda lagi CID kila investigate kali kila pasibun kila irregularities hawa ban kam ya ka bisa ka office expenses kiba link lang bagi different subjects dia kipuna irregularities for this council dan for ada kasal tetel lalap irregularities but apor investigate CID kemang executive secretary council bahkan dia kam jakaro balik ke wei nak kies kebangan hak CID investigate hadu benta kani kies kadang pending bahkan dia kam tit jaga pemohon kalau related pada CID investigation pending dan harus khatsah kani ka jaga bagi yo bagi ada apa kadi ustaz baca apa ya Pika jumpa bong nolak mai ibu ke bawah bong yo tang sekolah. Kaba ini base pay ke badan police council ke rekod. Jika nak pilih badan nak file proper procedure kung bangile yo ini ke cakap kemai. Pida itu kuat beli kelaban sepanati ai ke tinggal cakap kemai. Kadon ke bawah rekod kadon ke file ya kani. Hendai ya kata ipan misalnya don ke bawah rekod. Dia hin ini jaga wa boleh umlah apa lain yang kata ulah sign yang sedih. Nanti episode tu ada sign sedih tembul hadior kayam utrai wa boleh sign dekat ilok cegi. Di sakilang di ada ilok purchaser opsi ya. Sekretari ulang tu apa? Join sekretari ulang sakilang. tu sa ne ke bapa ban hadu Record press council lain bisa. Reke ke jigli kami ba balai ba boleh ong yo tak sekolah. Ai bakaan toket ini yang makanya dia kes orang register antara kadi kamera mengenai buat punya di punya investigate mengalami cikisah selalu kerja kesempatan bang lawak lawan poilang kadi investigation nama itu lang board police kan apa dia melalui FIR ngalah sakot sebelum di police station melalui statement like rekan buat ke polis yang corporate but mentaru nalian di polis dan investing IO juga lumdung di position kiwan sih pemohon mengaku komplain file FIR ngahap lang si investigate sport sekejaga di nalian juga ngalah long betul kan bagaan ban apa lalang polis pameng .com bentoket ngai trilang dekat kayak ke pasutna pahami kalau ba hak po di long CM jadi pak selak ke juga betul keba dari central government Kelambang masih kru like warlak bansna ka office building ini plus with fencing warlak keba nilayo bisa na central government Kelambang bansna ka Markuat branch office to the council di nomor ba nimyo ka jaga nimlak mentau yang di office ada kecing staff jadi lihat ba HS celah Ilong CM ke jongi ngalaikan mengenai ia mahu board council building repeat mangan tahu di office juga tinggal ngalaikan mendiskus CM masalah lihat masalah board yang lihat besar maka jaga council latihan dan nyemla take position nyemla untuk kamera yang juga CM before masalah yang nyemla bisa mungkin yang arsi juga jaga di kaji pun masalah kalau yang lihat hukum ni ngin ong hinong kalap sukses mawal lagi don dulu kita try keep I want so bah bedonian free of course ya council dan yang council kan borom iki tak ba mintap kam armut na kita try sekali baru long di pakai free council jadi start ba sela ngin don kam pelut sidang dah ada office ada kabisa di council ban ngilayo free sekali kong imarwen smiti imarwen ya ai ka jaga ka basipo haja square feet tam ni na but menta bi ba ka di office kaya ni kade ke start ni CM ba pangpuaro play masala but mga tu por na lo iya ko council link but ha ni le ka ni la play la ko fine so ba ngi man simi ni jaga ila alu kita jaga ki ba offer ni jaga sa office condition ni ko lo man yung kam
secretary executive bagi dan ke inspection team long ngali mengabai team inspection team bagi local MNC report dan Indo adalah inspection team di project engineer SSA di officer council ni wan bagi select ni cakap kumbabi kalau surah kalau masuk bagi doa Inilah aturan kami besar kesokan dia kelamang bersenai Demokrat branch office dan council di berbeling minta kaya mensuang itu ke council ni ke branch office ni baju penengkam nak traikan mereka apa dia kam tak kabasu shongwai di mentah council kembali kamu su menshongwai Demokrat branch kini ke bangai burung walau untuk su asal patai start dan masalah burung ini jadi baju start ni Nilayo ini jaga, walau yang perlu patah tinggal. Ketika kilong, ketika jaga walau pengennya, kepala pelun live selang apa saja, live pun naik jaga. Walau saya perlu siam, walau tiap perlu siam ada, nama dalam starting do, hadu mentah council umlah mentah terakhir. Di sekarang start jagaan, ngalah long operate lang bat investigate team. Juga populist belum di position, ay bakaan kan investigate pelang cisha ni. Ay balik si nembut pada tupur bang pensai, paling kecil pensai ni bang ada tupur election, kibri boro iom bang di drama politics, henry politik selaput, lebih ngelayo, henry ketika kam tu kaan laya, ngai terlakat kaan yang scam apa ngah populeran ngala corporate community utawa syak komplain tu depan and Israel kap kai number kamar kai ndon mahet kulong no one is above the law tak tak di